Kan Cik Umi cing-cing. Alhamdulillah, kerliang diantar ke rumah. Adi, kamu balik ke Mawe kalian tuh, kerliang. Benar kerliang. Meji ya bang ah? Aduh, na telur. Adi, kalian telur tuh. Bek kenang nyandi ha? Bek kenang telur di lah, ayo tak ada telur di. Bek kenang ci. Tuh. Bos lantai asam keung benar ya di. Tuh. Vậy đi nó môn nào là để bán đủ cả là một kẻ bên Nah, ini nama bos lantai. đơn là cực Ta pesan kau cuk candi nanti. đập lô này ăn pak vậy xong đập lô đâu Kan sumba cuk candi. Pusing lah madi. Lihat tuh. Randy juga gak tahan. yang baru Jangan ada kerja. Mantap. Nih. Tuh lihat tuh. Bang plek no. Tuh. Nyanyi putihan apa ya? Tiumbong. Dia pasal dia. hai miếng kerliang kata apa ada bau ji Pek. pet lagi lah ai mandu baju Oke guys. Tadi kali baju dia belum ke